Bekunene sibabukisi sicala ngakubonga nje Makhosi Live lekungona sathi ukuthi imihambo nemasiko ikhungelwe la majobene Makhosi Live. Sibonga kuye Mswazi omnyama kwabaluthulu uDungandaba wasembelebeleni. Sibonga kuye lo manqango lonkomo seshobeni bayethu nophakathi lomtsengo wethu mbangazithe. Babukisi bekunene baneluhlelo labafundisa khona imihambo nemasiko. Bafundisa Siswati even lonke jikelele. Babukisi bafundisa emimangweni kubo babetikhulu, babukisi bafundisa futhi nasetikolweni. Kungakho ke etikolweni sinetinsita lesisebenzisako lengathi nema teaching aids. Letinsita letifaka ekhathi ema videos. Ndawo singesingisi mane educational video. Letinsita lengikhuluma ngato futhi tifaka ekhathi tithombe. Lengidawuthi ngesingisi mane ma educational banners. Tithombe letichaza lokuningi lokula kule mihambo yethu. Lokhu ke lokulapha kuloluhla lesilabhasi lefundwa etikoleni kusuke bangene lephasi kuyofika eTulu. Kufaka ekhasi umuntu weSiswati, umthimba, bayeni, ubutheka, sibhimbi, imvunulo, uhlehla nalokunye lokunyene. Sibonile ke ukuthi letifundo leti tinhle bekunene kodwa ke kuyadzingeka lokhu ukuthi live libambiseke. Labantwana ke sibalungiselela ukuthi nasekufika lihlolo lwabo bakwati kusilolu hlolo bahlale phasi khanya ukuthi bayaphumelela ngoba liqiniso libekunene lithi kulihlazo ukuthi umntwana weliswati angehlulwa Siswati abe aliswati aphile la Swatini. Akhanza umntwana lokunye uyakuphasa ngamalengiso kodwa lokwakabo lokunguye kambe kuyamehlula. Sibona ke ukuthi ngeke sapho uma seheletele sithi nehlulwe kanjani lapho sibona cha asisukume sibambe la singabamba khona sibabukisi kwelekelela live ukuthi liva lithi liyembili lakhabo dokotela liva lithi liyembili lakhabo engineer kodwa akasi umuntu anginjiniyela ababambe buvu ngakho nje kambe lesilandzelo sethu sibabukisi sithi lwati nebuve ingqebo. Siyabonga ke nebabukisi ukuthi lo mfana lokungena asungule babukisi kube ngumfana lokhulele ekhaya leSiswati wakhulela kumbe naseKhabonina wasithanza leSiswati into lengakavami. So siyambonga kakhulu nje waMagagula lokuthi ayifake lento kulabanye bantwana labanjengaye ukuthi beka kuqala kwakho ungabeki kwekuhamba. Bekunene solo senza lo msebenzi sitimangele nathi sesiva nemisakatweni sebasimema sekunetinhlelo kuthiwa kambe lapha nasasithi sesitophosa leJesu Vivaneni kuthi Solomon kwakhiwa live. Cha liqiniso kufuna selikhuluma emnguni lulwimi lwesiSwati lumnanzi luyanambitheka luyahlamusa luyathandzeka futhi. Ngisho ke bekunene ukuthi sibabukisi nathi akusho ukuthi sesibongqongqoshe sesibogobela. Sathi ukuthi sininjobe ithungelwe bandla. Bekunene siyahamba nathi siyowethekela lwati kubantu labadala. Mina nje nginagogo wami la ngibe sengimunya khona lwati. Kunalabanye abantu labadzala labakhona evene sihambe simunya kubo lwati kuze kuthi nasikhuluma letinto kungabe ukuthi ngathi sindlambe sesimagabazini ngoba kude ligabazi bekunene lelikhona ligabazi lesilatiko sina ngileli sesihlalweni sebukhosi nalo ligabazi libekwe uMvelincandi. Sine sonke sibantu silandzele emakhosi ethu ukuthi la kathi uMvelincandi asiye khona sitawuhamba siwalandzele. Le into lesiyibonile ukuthi umuntu uyadzinga ukukhuthana. Bekunene sibe nema awards ke noma le mihomelo eminyakeni lophelile leyaba impumelelo lenhle sibambisene na RSTP nelitiko letemfundo. La khona kwahomela abantwana labatsathu. Labantwana kufuna bahlonywe luthini laba babonwe ngomhlaba. Kuze kuthi kutawukhuthateka nalo lemakhaya kalavumisa nakuphi kuphi uyayigibela kambe indiza ngakusinje wena uphumelele eSwatini. Abantu banempela bandize bahamba baya esikhwahlande la baya khona kwaba kuhle kwavela nemaphepheni sadumisa. Indvuna yetemfundo leti Howard bekatsimelelwe ngumcondzisi wetemfundo kuleli tiko Dr. Ntombenhle Dlamini. Inhlangano yebabukisi izinyanya lenkosi
vele ifike yathi khaca lapha kulolu hlelo lwaka education yathatha lokukhona yagijima nako yakufundzisa ngiko sithi siyayihlonipha kakhulu lenhlangano kusibambisa kulomsebenzi lomkhulu nakangaka ngakho njalo lonyaka solo sicha nakulomnyaka lona solo kuyaphekwa kusebhodweni nalonyaka batawuhomela labo labatawuhomela bahomelele ukuthi bende kahle eminyakeni lophelile bekunene konke lesengikhulume ngako lokho kula kulomgomo wethu sibabukisi ukuthi sifise ukuthi kwendeke nanku lokwashiwo inkosi ukuthi liva lisiliyembili alihambe nalokwalo alihambe nebuve balo alihambe nenhlonipho alihambe nokutimisela kuto tonke tinhlangothi lapho lisebenza khona bekunene naku nendlela yokusiwesekele wesekele kugijinye ukuthi ngikwe ngoba nangabe sibambene silive emakhosi ajabula nasibambene silive namkhulu umnqande emazulwini uyajabula uyabusisa sive semaswini siyabonga Babukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo